When January ni sompakua sang ni le somni parukani clear tu le ngai thatu zong te var par RC channel atangin chibai kan book acheu Russia in Ukraine in dauna an chaklau chuan nuclear ral thuam mang turin avo ti thu mang hian bulletin te ang Ukraine in dauna Russia achaklau chuan President Vladimir Putin chuan nuclear ral thuam amang dona Europe chu achevek don ni in Russia Council on Foreign and Defense Policy Minister chuan asoi Defense Minister chuan Russia chaklau be seina chu thil mak tak ani thu soin European ruai tu zong te chu ril rulama thiam lo anni thu asoi bok tun ma a khovel chakna mun puini trin Europe chu tuna chuan khovelami zong an nui zatta ani ati tuna chuan Europe hi fiam thu ani to ma se chu chuan European zong akok lo European mitra thiam tam tak an la om reng ani ati Europe ram hruai tu te chu kum sangkha zakwa somruk pariat atang to in fin nalama an tlak niama wangin thil thleng mek chu in hre thiam kim thei to lo ti in asoi bok an ram chunga in dauna athleng ngai lawang ti an ring tata in dauna rak thlak zia an te ngil to ani ati tuna chuan Russia na chu nuclear ral thuam manglawa an ril ru ne hi ani ati a hei baka hian Russian nationalist politician kumsom ruk pathuma upa Alexei chuan Donald Trump ang mimol universe lal anga in ngai te chuan planet hi chiat narap thak taka an ruai fau thin ani ati chuti chuan United States nen in dauna achuak ani chuan Europe chu kan hne na tlanin alo kalanga ven himna adilanga kan kebula abok khupang ati Traman NATO tangrual ramte chunga chiala katum thu soi Donald Trump chuan January ni som pariat khan social media a NATO tangrual ram Greenland a sipai da tu atranga US a bungrolak lu zonga chia za som alak tur thu apuanga hei hi February ni khatatanga man ngal turani tariff ti santum zinga hian Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, UK, Netherlands le Finland te antel Trump chuan June ni khata chia hi za som ni panga a ti sana ni tur thu soi boka US in Greenland le thei ma chuan lak chun zom zel ani tur thu soi bok Denmark le Greenland ram ruai tu te chuan Greenland chu hral thei ram ani lo thu le US tel ve an du lo thu soin an chang le ta ma se Trump chuan Greenland thunun chu apoimo thu asoi cham chia achan chu China le Russia longte chu Greenland bula an kal tanga US ram ven himna an ti che thei ati Arctic an thunun thei a hlau wang ani ber mai January ni som panga khan US House le Senate member te bipartisan delegation chu Greenland le Denmark a Danish lawmaker te nena in biak na nei turin an zina party panhi te hian thama thil ti dan hi an pom lo thu an soi senator te chuan president thama thil ti hi American sumdong te American tangrual ram te tan po athadon lo ti an soya hetiang thu soi hian an khingpui Russia President Vladimir Putin le China President Xi Jinping te NATO thia du tu te tan hun rem chang asiam sakdon ni in an soi Senate Minority Leader Chuck Schumer chuan thole ni khan Greenland in annexation ado dal ani chuan ram rang ten Greenland a chia an ti san lo nan bill asiam don ti asoi karmasa trang khan Europa Security Force ten khat Denmark telin thamathil tum ven na atan Greenland an lo thleng to ani US President Donald Trump chuan United Nations thak tu tur Peace Council tel turin ram somruk vel som membership hi kum thum chung chau ania permanent membership nei tur chuan ramtin hian he na tho pui turin dollar billion khat an tho angai don ani ati
Trump hian he pola adam chung chairman na athok dona Gaza le buaina dangte chin feldan aboi puidon ani ram tam takin UN nena in rem tura an film khurlain Hungary Prime Minister Viktor Orban chuan achang let nga lani White House chuan social media a remna muanna le house sakna lama in pek na thuk tak ramte hne na permanent membership pek ani ati Italian Prime Minister Molani chuan atul anga titurin a in pe thu a soi bok ani Canada Prime Minister Mark Carney chuan principal a zom RMT a ma se a chip chiar zoka a mu a nga thu a soi UN Security Council chuan nikum November tha khan peace boat thu nei na hi apoma ma se kum sang ni som ni pasaria chau ti ani a Gaza buaina thleng chawani hemi nu hian veto nei Russia le China chuan vote an thak lawa UN in Gaza malam hun achiang lo chu an soi sel White House chuan board a hian Secretary of State Marco Rubio British Prime Minister Louis Tony Blair le Jared Kushner te an tel don ti asoi somte zinga hian French Germany European Commission le Middle East ram engmozat an tel bokani Khovela hausaber Elon Musk chuan billion zasari som riat anei to ni in fork chanchin bu in billionaire Lisa atarlang Tesla hi Mark sathil nei hluber panina ani a athil nei hluber ero sipei X ani Elon Musk hian Khovela mi hring zinga ama saberatan dollar billion zariat nei thei ani don ta ti in asoi Mark sa AI company XAI chuan investor te hne na tangin dollar billion som ni dang amule a hei hian company hlut na chu sang taka ahlang kai zualani Elon Musk an Tesla a hun tam zok aman theinan President Trumadin Departments of Government Efficiency atanga aban tur thu apuana tanga thanga chungin Tesla share hi alet ni vel zetin apungani Mark sa hausak na hi December ni som panga khan dollar billion zaruk atlinga investor ten Rocket Company SpaceX to dollar billion zariata anchut Delaware Supreme Court chuan Mark hi Tesla a athorim na chu pek let le turani ti in thutluk na asiama hei hiana hausak na chu dollar billion zasaria atisang tani Tesla hian kumsom chunga company market value alet riat aya tamti san atumna marsot ati hlo tin chuan Mark hian share 1 trillion adon bel theidon ani tuna chuan Mark hi Google co-founder Larry Page ain billion zanga somin a hausa zoka Mark sa AI Holdings chappo hi Khovela mi hausa an thlan som parukna Michael Bomberg a hausakna billion zale pakua aya tam ani